Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman, Agsapulak langan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabaulak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apang gadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day di tatangko ang makipagnaid ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangan iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ak kumamakipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, until yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Mala mabit lang nga raw tayo nakagluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, until yun Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito yung lugar tayo kabagays. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Iso nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya, mapanak man nga ro di jay balayo kabagays ta nakman kita ni Baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay waintan na bayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, slim makay mo't na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya, ay, kabsat ko nga raw di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Iso nga gingayt, ha? Awan pa ilaan ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, baraw. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, well gayam, no kasapulan nyo titulong kao. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag kao. Damad latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anat natay nga di bangkag kao. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot iti dangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilyo na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da di tatangko da Antilyo na kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay, Uncle Sianaw.
Ay, wain, baraw. Jak na mulaan, daytay tinatanggap po ta. At damot kan di bangkag ko asok-sukay. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan Uncle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti Uncle. No, palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot na ita, baraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na Uncle Sianaw. Wan, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatek iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis siya no. Wen, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awamot sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wen kabagays. Sa may sa nabayagan bakante da jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagin Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasidaan no bagas. Ayun na yan. Jak amakas tagayam ka ba, guys? Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ating ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang Kalsianaw, mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpas kat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang Kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang Kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag nagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa lang silaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang Kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa lang iti bagas yaw. Isublik mo't ladagaw sa paman na makasapulak iti panggadak ang Kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagas yaw nga gasawa. Agyaman Uncle Sianaw. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaianaw. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimang puwet, Uncle Sianaw? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado nabartek manin no sumangpuet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo.
Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak ni sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kanya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? At daman nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba na Bong? Paiman? Awan matay ti respetom kanyak, Bong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kunkunam latamat tin kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galayim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Anyalambing nga sasawam. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan di pulutan kaw. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inom iti arak ti pagdawata iti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna na kiday. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas dyan, ti pa nagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot, ah. Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Ah! Anay ko. Alala. Apa nagsipat ka? Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Lawatam! Apaya limita day ta makanawan na pingping mao filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bongday takang ka. Wanang ka, nabayagan adang-dang ranak. Anya, No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tiyar aramidon na kang ka. Uncle, Sana nasaya at kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidon. jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, At napay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar kao? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta.
Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita kabagays. Nantagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw. Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makam mo kabagays. Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw. Di dalag babaen. No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangken ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani Rabio na yun. Jak kurso na dati panagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, ti pa nang ipalubos na ngagpatakderak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay, nga tiyaramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturog ako na. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wala. Sinalbag abaw. Umaynak matantag batay. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubling ka, lakay siya no! Huston, Bong! Di mo dangran ni Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay ta. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, kasta una abutin ko idirabi ka ba guys. Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapno dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggapnak pa yan na tagbatan ni Dirabe. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano.
Kaya't ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kaya't mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Ha? Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti subad mo. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya. Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ain. Dagiti gargarit yaw. Kit pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya! Imanugot ka ngagpatakdirak dito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin at ipumanaw. Anya! At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbingak amang papanaw kada kayaw. Gaputa sular ko da ito, ibawng. Anya! No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babain mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka batain baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manen. Saan ka di aday tati pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kay tasawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amumaon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam matlaang ti ag-witness kayat nakapatayan. Isungay ta. Injarong kan. Agpagpakaasyak ang Kalsyano. Kanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawalan na kang Kalsyano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw di pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri. Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. Saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema day ta. Ikasala kamat kat emen eh. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Wag tibos ko. Mabit lang ha. Sungbatak tawag ko. Amang ano napatagtibaga na. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpamiting tibos ko iti kalman, mama. Kat dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bala busgan na. No di isyak lang.
Ket adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidem. Mama, adagami bagak Anya day ta? ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang aruter aramiden yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag tayo kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi kadagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Tanungan. Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Aguyod na na. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Nagpa-lunch ka. Sino da ka di? Ay, Okay. ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag-lakid dito tilandledi ti nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag-lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumbang nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapat aramidok, ha? Bye. Bye. Apay nga takas ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga itamtan pa ilang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya day ta, iho.
Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano mama? Uh, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka mandanagan. Nasingput-mut laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasayat, Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak amo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken kwa na no talaga adi na kan kayat. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak amo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakaram ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dahi ta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanyak. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasingay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, baybaya mo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas dedi naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayo dito ospital.
Ano, Tamre? Maturog tan, Rabin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agliv ta. Uray may saw no, duwala ang aldaw. Masiguranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwang aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min makalive ta asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At apiramidag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, nana, kunak ko man. Anya ka lagi din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas tamat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. Adak paya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gratado makin ka, Emily. Kahit kukumamuan, no adamot lang namkin ka wanawan.
Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Sangam das, alapad day ta kanyak. Siga lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kaya day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulom kay ni Daniel, anak. Madlaw anasing pait. Kay patsig nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan din naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong ti amin kapsat. Talaga siguro asan nga isulat ang kagasa. Emily, bakit? Mapana kag trabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di kag bambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragrag sakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan no maladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apukok dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kanire. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da ama kabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas ta ti Jaryo.
Apay akasla maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang kunakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apakas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan magtangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito'y? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni Mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawim timbagam. Saan pera try ni Mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Saan? Saan puno na ita? Mama. Pagawin na ko ma. Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na Mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Itilok tinaramit ko kan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Alag tayo akong taway. Gagkid daw iti pambakawan kan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kabailan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy ti napasama kiti inag. Natangi, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama.
Umon arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak tayo iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaad daan ta dagos iti anak. Kasla mabutangak nga agan. Unay lakit din to'y ubing ken napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang nga. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga innem ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasla jak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dengdenggan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunot mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Ilay, itata, nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga raod iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Agdagat kayaw, tapno dalamutin yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabak nang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan, adapay idadnan. 40 idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may bibusan iti babae. Tas ika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkag paraspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny, Oh, apa ingay may ka dito talon, Eli? tulungan kan. Ay, saanan. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat nang ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, ken kamates. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ka rin ha? Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Saan pa ilang nga ita? Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon ni Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay di Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daddumaan at nga inlakom kanyak, Manny. Kunak man no inla ko yung tipis tuyo ijay, nana? At dapay lang, inrekop ko la idi iti sumagmamanuabulan, tawan makasangung agbantay.
Ngamita ta nakalpasan di anak ko iti panagadal na. Ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay. No kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga sana na malapdan ti panagbak ng yun, Nana. Gapo iti kinagagit yo. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pesto mi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana. Ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kan siyempre, aglako mutin kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ano pa ti aramidak ijay? Sawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan, tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman ngagsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita tanaasawanan. Masapol asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takas na ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito italunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito'y talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtali na edak mat ije balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tay nakmanggad ije syudad. Anya kumangay ti panggidam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anak nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na niya, di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman, tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iji Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarong karan sa paminsan ni Bagyo, Ikaw masuknalan dya sa awam. Wen, tatang. Lapasag ti trabaho ko iji talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iji syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwesto dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwesto. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabiit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok filay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli kan ti anak ko. Sige, mama. Anda pa'y napataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, tijenwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige, Manny. Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni Jabalay.
Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adi mi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Mani, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tada pa'y gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. Sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pala. Agbakasyon ka, oray dua, wano talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Mani? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Mani. Iso apasensya ka lang kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. No kasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karia. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw, nadlaw ko mo dayta. Ngam among barawk. Antay ibagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No duduhada iti pwisto. Ay sos, ati uda pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat ada magdaytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pankak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawid. Sino ay ati nagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati iti mangmangagyo, mama. Kaya may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbagati kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli, tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasama. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak ijilaon yun. Ngamjak ni namnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rod tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Anyat sangitam Eli. Wah, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isungar aramid ti kastoy Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak. Pagyamanak. Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko.
Diya kon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan tinaklon da adwa, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawin. Adi amanak Nana Feli. Kahit sapay ko ma, tawan ti kinapud no ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamad ti daw dawat ko. Sapay la ko mata kasta. Tagpadadamat nga awan tinaklon na. Manny, honey. Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka di ti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Doon! On! Kapay nagbakwar ka, ilay? Masikugak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oho! Ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangkat ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masikog kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no sino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikog ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanya ka. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikog ko. Suportarak. No kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungang iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada no biyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpahitan. Kasano kami iti sikog ko. Agmay sa ako namang taripata iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti kastoy nga nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga ita ka na nagpakita? Ay, pasensya kan, Linda. At idug asalay sayang. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Ano siya?
Apay, anyat din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehiyo. Kastagayam. Isungay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi anakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inamken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para kan kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sina ka. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangpot kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka-tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar? Saan amabalin? Grace!
Agawid akon Linda. Ket agyaman nak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngem arami dati amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ano sam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumadla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mamapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rotap na mama mo may mati kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamat pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, Daphne. Ano may sinasakang aramidan tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabahok. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilanga na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie!
Auntie, apay ang pinanawandak natin. Kasanuag pa itan. Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang nagitagsang puta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingka ang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagtagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Iso abay bay amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymay sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigod ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayong mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pang suruta kiti anak ko. Tamanipod na tay ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bekar-kararag ka asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tan ti balay. Agasawa ta mateng ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama, tamangan no agbaak ka. Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend.
Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga ro agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uwan nga rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Ngam insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti adu atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya! Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkasamot nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito'y gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam,
Ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Taiso pa ya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak da ito sino nga ta da ito Hello, insan. Ni Veron da ito'y akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man lang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanin ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tedak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asanikwana. No kasta. Adda sa nikwat ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga.
Aging ka nga imado ti urnong na, kat gimatang manan itinayon ti dagana. Anya, Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. jak na impagarup. Akas na ti kinasing ti amag. At andang ang kapsutag. Gapo hindi pa nakakonsensya. Ang babawi ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko.